पवित्र खुशाचे कुरेन मेळामका आमच्या देवाक आमच्या दुस्मानांतली बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक सोत पोदेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडबी समावलो आंकवार मारयेतावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका हुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखटिलो तो मेल्ल्या मदे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो सोर पोदेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा वस्त्र्या मदे तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा वस्त्र्या मदे तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा वस्त्र्या मदे तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. नियाळुया दुखीचे 5 गुट. पयलो गुट जेसमनीच्या मोल्यान मागणें कोत्ता आसतना स्वामी जेजू कोस्टा मरणाक तयार जाता. आमच्या बापा सर्गींच्या देवाचे उतर जेजू म्हळें हो थंय वचून हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसात आनी ताणें मागणें केलें आबा बापा तुज्यान सगळें जाता हें पात्र म्हजे वेलें पयस काड तरूय पूण म्हाका जाय तशें न्हय पूण तुका जाय तशें जावं दी. मागणें मोगडा जेजू तुजे भाशेन आमचेर कोश्ट येतात तेन्ना आमी बापाचेर खोल बाबाड दवरूंक आमकां काळजीदार कर आनी आमच्या भाव भयणांक केन्नाच विस्वासघात करूंक निर्मी नाका. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा वस्त्र्या मदे तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा वस्त्र्या मदे तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा वस्त्र्या मदे तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा वस्त्र्या मदे तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा वस्त्र्या मदे तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा
उस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू मागीर ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा उस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू मागीर ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा उस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू मागीर ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा उस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू मागीर ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा उस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू मागीर ती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आणि पवित्रात्म्यांक आदी आता आणि सदां सदांकाळ सदां सरता ओ मोजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली सगल्या वतम्यांक स्वर्गार व्हर भोव करून चड गो जिवंतांक. जेजूचेर पिलात मोर्ना फर्मोन माता आमचे खातीर नीती कालतो जेजू मान बागायता. दुसरो गूट जेजूक दोतोस ताका हांब्याक बांदून सोयतार काडटात. देवाचें उतर पिलातान नव्यान जुदेवा सरशें भायर वचून म्हळें म्हाका ताजो कसलोच गुन्यांव मेळना पूण पास्कांच्या समयार तुमचे विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिल्ली तुमकां जाय. तांणी परत बोब मारून म्हळें हाका न्हय बाराबासाक सोड. बाराबास म्हळ्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून जेरबोंड मारूंक लायले. मागणें मोगडा जेजू ओनीत आसा थंय आमी न्हीद शिंपडावंक आनी दुसऱ्याचेर ओनितीन फॉर्माण मारिना जावंक आदार आमकां दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेंत बोलले सर्वेस्पोर जेटाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलले सर्वेस्पोर जेटाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलले सर्वेस्पोर जेटाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलले सर्वेस्पोर जेटाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलले सर्वेस्पोर जेटाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बोलले सर्वेस्पोर जेटाय आसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जटाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जटाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जटाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच जटाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वता. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवारकां एमकोणाच्या उज्यांतली सगळ्या वतम्यांक स्वर्गार व्हर भोव करून चड गो जिवंता. Tu lo mendro pakavi Jesu babdo monagweta Kandar kuri subaru Kalvarato rosodota. तिसरो गूट सोम्या जेजूच्या मुस्तकार कांट्याचो मुकुट घालतात. देवाचे उतर शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकुट विणलो आणि ताच्या माथ्यार घालो आणि ताका एक जांबळे आंगले न्हेसयले. ते ताचेशी येवन म्हणटाले नोमान जुदेवांच्या पातशाया आणि ताचेर तापटां मारताले. मागणे मोगळा जेजू जिवितान कोश्टां विरीत जोयतना म्हूण तूं आमकां शिकय आनी आमच्या भावा भयणींक मनान लेखूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मारे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आणि पवित्रात्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली सगल्या वतम्यांक स्वर्गार व्हर भोव करून चड गोजिवंतांक Jesu cipta sabit sunda mukamu Fadra kadum zog mizaka Jesu mogala Jesu चवथो गोट आपलो खुरीस घेवन स्वामी जेजू कालवार दोंगरार चडटा. देवाचें उतर. ताची खेपाळां केल्या उपरांत ताचें तांबडें आंगोस्त्र काडून नव्यान ताची काशां आंगावेलीं घालीं आनी ताका कुर्सार किडावंक घेवन गेले. भायर वेतना सिमाव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेथीक धरलो. मागणें. मगडा जेजू, तुजे भाशेन आमच्या जिविताचो खुरीस घेवन विस्वासान तुजे फाटल्यान येवंक आनी दुसऱ्यांक आमी खुरीस जायना जावंक आमकां तूं आदार दी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेठाय आसा
वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मारे देवाचे माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जटायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मारे देवाचे माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जटायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मारे देवाचे माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जटायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मारे देवाचे माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जटायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मारे देवाचे माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर जटायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मारे देवाचे माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदांच सर्वता. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां देवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली सगळ्या वतम्यांक सरकार वर भोव करून चोडको जिवंतांक. तुका गोलो कोतीची आवय रस्त्या लागी सोता पुताक पळोवन प्रितीच्या काळिस्तीचे फापसून वेता. जेजू मोगाल आमच्या जाग्यार तूं आसा. जेजू मोगाल आमची शिक्षा तूं भोगताय. जेजू मोगाल आमचो कुरीस तूं घेताय. जेजू जेजू मोगाल आमच्या मोगान तूं भोगताय. पांचवो गूट पुरसाच्या पोलांगार स्वामी जेजू आपल्या सुपूर्ण मोगाची भेट कोत्ता. आमच्या बापा सर्गींच्या देवाचें उतर जेजूच्या कुर्साशी ताची आवयची भयण क्लेओवसाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून म्हळें ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. मागणें मोगळा जेजू आमच्या जिविताच्यो जबाबदाऱ्यो जापसालदारकेन करूंक आनी तुजे शिकवणेन सदांच विस्वाशी रावूंक आमकां तुजें बोळ दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा. वस्त्रामध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा.
वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सरस्पोर तुझे टाय असा वस्त्रामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्रात्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली सगळ्या वतम्यांक स्वर्गार व्हर भोव करून चड गोची वता. Lord, Lord, Koshibun,